Engal sakna zia kahile chini auma eutulian pipi eutu pa khub lal son te khong eutu pa gin suan mang te khong imu chianga eutulian pipi ngene iche kilung lengin chin oje ki intek sak pa chidan kahia ani veina dina ani na dina kum ni khong pai tai na winter mita hemuna hun kongjang kha toy lai te lakma tuni taklamina hun khat non penono hampa toy saina na tung ki pa thu gen na le pathian tunga ki pa thu gen komina emunang pai khom te teng teng ito pa Jesus Christ minina ken le chibai kahon bu kai tuni taka i topic di hi toy lai le missions toy lai le pathian gamna sepna ci ahia topik lian ma zama ma ahia igen no patama himale igen khagdan dan hi khagdan dan ini i dia tukuma ithu piu hi pathian pom tak biakna toy lai ate le hi mo toy lai to sap to mi ki bang vek mo pathian pom tak biakna hiai thu ka ngai to chiang kalung sim hong lut chu hiai pathian pom tak biak na kichi oma hi le pathian pom tak lo biak na le oma hi chi na hi pe umai vai mo achile bang chi bang biak na te pathian pom tak hiya bang chi bang biak na te pathian pom tak lo hi de ya le ana ki khom na pia phat na la khong na sa na pia pathian ngam na sem chi na pia adik lo ho ana zui kha hui kha gi la huai ka sapi ngai kele ka ki ngai to na ai ka ki et jet na ai uchi le bang chi bang biak na te pathian biak pom pathian pom tak biak na hi dinga bang chi bang biak na te pathian pom tak lo biak na hi di ta praise and worship an obzia ka pathian pom tak biak na hi dia ki kho matam chiang pathian pom tak biak na hi dia ai ki khom asot zo pewa itut sot zo pe le pathian pom tak biak nai dia thum nai nei na i o angai pe le pathian pom tak biak nai dia music ka kilo pe le pathian pom tak biak nai dia bang chi bang biak na te pathian pom tak biak nai dia tik tu ni ta ki dong mo sale u thuai ka sa ai John Piper ina hitin again ai missions exist because worship doesn't. Missions exist because worship doesn't. Bang chi bang biak na te pathian pom tak biak na hi de hiya chi ka ngai to chiang ina ke hiak na chu hiya ai pathian pom tak biak na ki ti mo ama de lam hi ama suki pak thei thil hi bang chi bang ten ama suki pa kaita bang chi bang biak na ta bang chi bang thili ten malung sim khoi khai ta mission so idea chi kalung sim mission so idea John Piper ina missions exist because worship doesn't pathianina mihing te abola hovel leitung athil asiama ade pen chu bang ama biak de athil siam ten ama biak duai athil siam te nama abiak ama apa toy du wai athil siam te ki thua fellowship nuam ta ka dit pathian thin tu pai imale pathian mihing le abo mihing abol adam le evi abol te den huana ko ite banga chi wale ama lamet lo bang takina khelna hong pu kuwa hem na hong pu kuwa uti bang hem na hong pu chenguna pathian to akizop na hong tata ama bedinga alamet te na worship nuam taka omding angai to na pen hong hi thei non talo oi je kira pathian lungtanga bang chi bang ina he worship ka tungding thei non dia ka thil bol ten bang chi ben hon be thei non de angai to chiang ina adangom lo je kina ami bolsa te ma zong ken adamo ko ya om na hia china eden ho na ki pan hon zonga where are you adam chin hon zonga missions ahong ki panai oi je kina mission sa ki pan ziak mo worship pathianin atup banga ade banga amiten abiak ding penu khel na zieka
ana puk siat zia kina hoi tung ding non na ding na missions na ahon pan zon pai parin again hoi ka ngai to chiang ina lasak apoi mo lo chikeya tumging praise and worship apoi mo lo chikeya apoi mo vek himale pathiana dinga apoi mo pen chu huaya abula kipana missions adamo ko ya umna hi mite zong hia akhil nawa kipana aman that nawa kipana zon hiak pen hoi pen hi pathian lungkim na pathian lungtang khoi kha pen ho ai diam chi kalung simam pathian pomta biakna ade ilam hi Yesus Kristus banga chiale baptisma tanina khasiang tho va khu bangina luam at tungang tuang pathian vana kipanin banga chiale hiai katapa kakipa nama ma chive mo bangzia ka Yesus tungai atapa tung kipa kai ta pathian bangzia ka hiti tu ka pak tai ta tapa atapa Yesus na itinagi ade ilam hi ama de ilam on sol pa de ilam hi chi on sol pa de ilam hi apa sol na bang ahi zia kina pathiana kipaka pathian lungtang asukha asulung kima pathianin hiai katapa kalungkim na ma pathian lungkim na ma biak na kiti hi missions de kai lu kai le lon ngai dam la missions hawai dia kati ai lai siang tho un khat sim ni Korinthon khat bung khat chang kwa bung kwa chang som le guka soltak pol en Korinthe ki ame chine ge ni hi lo thei lo katunga akinga ai tan chin hoi gen keleng katung gik ding hi tupan lai siang thui sim itan sia den bol zol thak lai chi ai hoi takin ngai to di sol tak pol lai na Korinthe hi lo thei lo thu piak katunga akinga ai uta lehi ut ke lehi mana lehi man kia lehi hi lo phura lehi phur kia lehi lo tu ka thei khat om central lam ka thei ya news bolun chin kal tinga bol phur chang li chi pa thang pastor pan thei kha mai thei central lam ka thei pearson te ya news bolun chin min kal teng lia suak chu lama phur chang lia suak a phur chau news suak jel phur ke le chu suak lo we mai betuel te ru chi bang news ne ne ya hi he pathian thu piang mo missions mo ut alehi ut ki alehi lo nei alehi nei ki alehi lo phur ale I phur lo thu pe lo thu hi lo so tak polen hi lo thei lo katunga akinga chi hi lo thei lo hak salale hi di anu amale hi di hat ke le hi di hat le hi di hi lo thei lo katunga bangai ta hoi atunga kinga hi lo thei lo tan chin hoi gen tan chin hoi gen ke leng katung gik ding hi chi katung tan chin hoi ka gen ke le tang ton man that na hi Jonathan Edwards ina hitin again nung zuite kyanga alai theologian kiti lai siang tho sintik again ai Jonathan Edwards in publish or perish nazil khiak teu athuya min so unla gel khiaun la uchi kele mangthang preach or perish ai kele athuin genu la tan ko pi unla na huchena na tang ko pi kele mangthang vetun china Jonathan Edwards china anagain kha ai Ralph Winter kichina hichina gena the Bible is not the basis of missions is the basis of the Bible toy la ngani zia ka English yam chi zia khilo cha
athei ol samjok ja khon gen o jan hi mok ka hi akisiam sak jile athei het lo dan khat kai zo no sangina Bible is not the basis of missions Bible kichi hi missions ki patna kingak na hi ke missions kichi Bible ki patna kingak na hi kibul patna hi China Ralph Winterina and again here like was a missions kichi hi poimo mama soltak pon again bangina gen lo thailo hi lo thailo mo puagna ai mi khat mi China gena Babel to Bible kichi hi akibat lo na I lai mal khat cha wa hi Babel en leo chin Babel hi ai hi Bible ya akibang lo chu hi e to ai we mo kibang lo ilele Bible chida na hi lo chengina a result chu Babel hi Babel chu bang chi confusion Bible chida na thili hi lo chengina bang buai nangen mau nangen chida na mo Christian te kangai to chengina igam sung bang chiak hi chi lo ma buai hi de I society wo confused society ve tule lai din munu we are in a confused society zui di le thei wa koi pen thudi ka yale ki thei lo we khatin huai gen koi pen thudi ke ki confused yet you na confused ya ke bang ne chu confused de ve wa ke bang confused pen ma bang je ka hi confused state of me Bible lai siang thau chi dan ho izui kha ke ya ho idea oi je kina Babel in sang lam ten vewa Babel in sang lam ten amau ki toy sangu tu amau min lamu tun chin in sangon bolu pathian bang amu tu oi je pathian bang chia le amau ki confuse kin pau tom hung ki pat na mo Babel confusion e society le huai da thudik bang ye chi ki thailo thei ngam huai lo gen ngam huai lo huchi bang zia kai dia le Bible in hon sin sak Bible hi di hon chi bang hi lo zia ka ho Babel tung kha ho hi diam chi ka lung si mau mai no na ngai tuang I dua ma was Bible lai siang pathiani na hi lo thei lo hon piak mo puak na pe ni athakina ngai to le hang u thuai isa ahi silkhat kon gen tu malamina ka heu tu teu Korea te ong jinwa igam sungdin mun hi gen lo thei lo ai je kina ka holim khaw kon gen chu the society of boy mai ve mo hilele ahi dam na di khat kon gen di bangai ta na hi dam na di na missionary ya isang tam so sem sol khileu chin na gamudam de missionary sol khia ke ve boy EBC na missionary zakhat wal kaneiwa mission field kaneiwa to le wek to kipanar hanga missionary tam sem ki solei boy na sem ki kon chike na sem thamu himale nagamu abit nadi adam nadi ngina missionary hi isang tam so sol ko Korea gamte le no bang om khangai ka hiwa himale missions na sep na nak pi ta ka kongki helwa missionary tamsem kasol khia kul kagamu bit deu oi je nagamu chu tula nagamu chu hi chura chanpur mo church in poor chura chanpur mau ge jo church in poor chura chanpur church in poor biakin tamdan hilal khalama kewakeu bang zia kai di biakin ladim Christian ngin lakichi azung ol veitela Christian chivek oi ja ken chu ka gen chu we are a victim of second or third generation Christian kahi kakichi ve ku hi wai ahoina avwal zolna lamsangina abanga athuak
เอาหันถ่วงสักตัวโอ้ยเดียมจีนกระดองไงไว้ก็จีนสันจุเฮียไอ้ค่ะอินเนวากิปนะอิเปียนะกิปนะคริสเตียนอินกวนนะกิป testimony again เจริญ again ดิละเราปีโม I am born and brought up in a Christian family ฮิเวกไหมกันอุเลปาคริสเตียนกับปูคริสเตียนฮิเวกฮิเลโซลตากโปลาอินะดามัสกาลัมปียเยซูคริสอามาอิตัวว่ากิเฮกนาบังกิเฮกนากินเนยลวินจินห้อยเจกันอีกมิจิตุกาเกวไว้เดีย Church and poor biya kinadim hilal khalama kewa testimony gen le kithelo kinelo pum hoi vek hoi zeka kidik sak vek tio hoi zekina be babel state o medium ti khong kalung sima o mai ai tengi thumapi ai so chi thau mo ei na theu ya le Coca-Cola adon khalo tengina khudli ko le chilehang tom mangkhat zomai thei mo don khavek mai thei vel mota Coca-Cola yai Coca-Cola te a vision to hi ai a can of coke in the hand of every person on the planet khovel pumpia mi teng ina hi Coca-Cola atoi khag ni chi he a vision ai Coca-Cola khabang chika kipanale mangchip kuma sangkat ana google no ithei kale chisuka google uni chisuka mo kumzale chi khong ipan kumzani le chi sangkhat chi giat me ni som le giat ina kathei khelon ngai da mun la sang khat chi giat som giat le sagi ya mi le kilo sot na het lo ai avision usu ya hi Coca-Cola bolte khovel pumpia mi chi khuta Coca-Cola toi sak oje ei manipur a cha singtang don ale Coca-Cola om ta hilo mo a vision uchu asep so nau hi ai khovel pumpia gamni chi lo Coca-Cola thedal zo hita ai koi gamni te chu Korea North Korea to Cuba ai Cuba to North Korea chi lo sia Coca-Cola e gam tenga omta yai vision he kumzani khong paipan ai himale ana se pui lo ching ma hi khovel pumpia mi teng khuta Coca-Cola toi sak ding chi vision wa hi tuna en leo chin Coca-Cola world map ai India bang le san vek ai Coca-Cola gam san vek Cuba to North Korea chi lo mo ai lo ching ma wai en leo chin ya kota tong don khong ale chia Coca-Cola om vek ai lo ching ma wai ai le ei te Jesus Christ na hon thu piak yei bang chik kumai ta de ale han piak ai kum sang ni khong hitai kum sang ni walta wai je kin kwanun la nam chi apan nung zuite bolun la chi he thu piak gol hon piak kum sang ni walta bangtan itun ta ale ipian akipana missions ki zai vi mo missions ki chi mai bangtan tung tai de le din mun hi en himim le u thoi ka sa kai en phot le u thoi isa ai Coca-Cola ina idin mun banga ya le kum sang ni wal tham ta a Jesu Christ na hi lo thei lo mo puak na hon piak kum sang ni awal ta ai le bang din mun ayoma mi Coca-Cola te kum zani khong pai liam ta vision a piak kutua sem suwa khovel gam teng zel ta and Jesu Christ in thu piak gol hon piak bang din muna ioma yahi khovel pumpi me pai Christian te omna hi ablu adumna hi Islam te omna atamna asa namunu Hindu te ya engit ngian mo Buddhist te ya orange non religious
China yai lak kong hi sa ko nei lo majority religion world map a here Christian world map here a here a blue dot a blue omnate Christian te a tamna map a imale en leuchin tan chin hoi zan ai het lo te a person en leuchin asan unevangelized 0 to 10 hiai asana mun te kha 65 to 100 kichi hiai lakte khong hitan chin hoi zanai lo asana ma ai 1040 window kichi ai hoi zekina ina sep di sa lai da na hi ipian ma ki pana mission si ki gen nine chin mo ki zodek nai lo ai en leo chin India mi million hiai za hi simseng khang mo tan chin hoi zanai lo ahi wai China hiai za Pakistan hiai za Indonesia Iran Thailand Algeria Morocco Bangladesh Afghanistan tan chin hoi zanai lo mi pumdim lai eive en za Christian in kichi la ya mo lam ka khosung pai te za Christian kichi ya ibang khat lai mi tan chin hoi zanai het lo mi hiai za zo zai ai yai en leo chin Buddhist te laka mi sang khat chau chi na hi lo yo nam tuam ei pai te dana people groups ki chi mai chu pai te sim te chinan Buddhist te laka le mo mi chi dana nam tribe tuam chi le hang people group sang khat wal hi tan chin hoi zanai lo a hi wa tribal group tuam people group sang ni wa Hindu people group sang ni le jasagi wa Muslim sang lile zakhatwal others zagugwa oi je ka missions na sep na hi ki zodek na lumban sa la hi chi hi tuai lai te na tun ta kina theile u thuai isa ai achile missionary sol khiak na to kisaina bangchi bangdin muna yo male tumlam gamte missions asol khiak zaule majority world nangle ke to India khong tumlam gamte north west or non west a here amai na sang khat zakwa la khong ki panina tumlam gamte missionary sol khia ki ahat ma wa hiai za sang oi ve himale tumlam gamte missionary sol khia ki kiam hiai na sang ni le som tan khong ek na pi taka kiam suku ai himale ahoi na khata hi le hiai majority world Africa Asia te khongi missionary na sepna ha ong kal to hiai na tumlam gamte niam hiai ei sang hiai chi dani na pathian na set missions na sep na hi ahong ki khek ai hoi je kina missions na sep na hi pathian na mun khat kia koi kia ham phat na hi gam khat kia pe kia ye missions relay kiti hi ithei ma de relay race ithei vai mo sports ko ngai kitai dem na mi team khata mi li khong omin kilometer som khong a khata na om oi khatin toi chen oi som an ngak pa che piain oi penin an sai ama tai ne tan tai non I che kiban khak son ye hi road relay kiti ye hi team khat A B C D team khata hi wa relay che kipesonin cha tai a finishing line atun chiang wa wol zo chi dan ai hiu ai en leo chin ya amau team te na ngak te cha ba ki ban khak son mo ai hiu ai ya en leo chin ki pe gei mo ya wa finish ai alai na tung masa sa hi wol zo ai chi bangina he ki mol na dan lewina missions kitai te na chi hial dina missions na sep na bang ale relay hiai atan chin hoi meisel hi ki piak son na hi ana omai amai na British te hi atai masa ahiwa British te atai masa ahiwa 19th century la kongina British te atai masa wa missionary hon sol khia wa gamdanga amau gama kipanina
Northeast India tan khong bang aleng missionary on solo amao an ham phat pi te eite ihiu ai missionary 18th-19th century na hoi hitina America te na hoi missions na sep na mo puak na ahon man khanonwa amao len British te sang atamzo hi missionary ahon sol khia 19th-20th century na amao hitina Pacific yai Australia New Zealand kititen leng missionary na sep na hon si mo 20th century lakina kumzabi somni lakongina missionary hi amao leng hon sol khiaw ai himale sang khat zakwa som guk la ka hong tunina missions na sep na hi nakpi takina hi ba ina hi chawina hongomai movement tom hongoma yai era kiti missions khang tua hi sang kha jakwa som guk lakong hi era of chaos kumbuai huai missions na sip na dal tu tamna china anagenu ai era of chaos atiwe bangjia kineta drugs nakpi takina ahong lu ta twilight ahon khoi kha twilight en khoi khak ting saptom ti hon khoi kha missions na sep nahi ahon ba mama amau ki boy pi America te British te saptuam te wana New Zealand Pacific te kham thei atuai lai te la hong lu tai chianga missions na sep na lam boy pi manno amau le mau ki boy pi khopu atuai lai te la ka oje missions fund tengu ai kele a vision tengu he amau le mau ki boy pi naina ahon zangwa drugs bang wana anti-war movement bang ahongoma wana feminist movement numeite rights bang nakpi takina ahong hata oise kina nasip na hinakpi takina suknong kai na omai drug bang dinagen bangina wana 1960s ko nga kichaidano hichidana hi numeile pasal kitei ka kollo mo asam ko en leuchin akichaidano wana racial chile chia kideidan na tezia khongbang ende missions na sep na hinakpi takina subboina a omai oise kina saptuamte alung kham ma mawa America saptuamte British saptuamte wana Australia New Zealand saptuamte hi boy ma mawa missions na sep na bang chi di en la ki sol khathei non lo hi chaki ommai bang chi kuan hiai tan chin hoi na sep na hi kuan mo puang na la dia hi chi hi haboi pi ma mau ang so hu chi lai ta kina e Korea te hi ahong dok khaw ai Korea ten hoi tan chin hoi meisel toina ama hoi ong ki sakyang kiang wai e meisel toi ding Korea ki chi hi gam neu chi ka hi South Korea Northeast India gam sangale neu zo ai South Korea hi himale amau huchi hun 1960s lakina ko mo puang na kala du china huai meisel toina missions na sep na panla ding na hong kisawai kuaman e gam neu chiki huchi de ging talawai en leu chi America chi khom Australia chi khom Britain chi khom gamlian pi ai UK chi khom e South Korea gam neu chik missions na sep na ki healthy na kuaman hi analamen lo ai himale amau hi huai missions meisel toy tan chinoi meisel toy ding na hong ki samo ku ai hi South Korea ai hi atunga pen hi North Korea ai kele kum gokhiam takwa kha ka hi Korea kon chi di ya kha atung lam hi North Korea hi South anoi lam hi South Korea hi sang kha chakwa som nga le thum lak khong in hi som nga le thum Korean war kichi omahi nakpi taka kido so South Korea to North Korea mo kido un chin tual gal thu pi tak piang ei we hoi tual gal thu pi tak piang khin peta kha amau missionary na sem de ong ki samo wa je kwa man ging talo hoi kido zia kina agamu akikhena North Korea to South Korea ina kikhenin a oma tu ni tanina akikhenu ai
Uchina Korean War sang khat kwa som nga le thum ki kal kum thum su nak pi takina a omai boy ki dauna zia kina tol gal zia kina banga chiale boy na haksan na chiteng he atunga Korea ten ahon thua ko ai khopi te hi sia tina oma en leuchin ya hi North Korea tol gal zia ka hi sia ta omai en le tol gal ne to khavele mo pita ki to tu tan le aki tungding mo ya li ve wala mo aja ki do na ki chi him hi ana thubai khol lo hi yai khopi te khong hi sia tina oma lei khong hi sia tina oma in le lo hi sia tina oma mi tam pina hin naw atan Korea tual gal zia kina han khata itia aza asim hitia kivui mai Korea ichi pau khat ahi North Korea to monoculture hi wa pau khat gam khatina pina ki tuak lo na ki da wek da no ai o je mi tampin si lo hinna tanu a ona in kwan tampi te hi ki khen ina amwa nule pa si san bang wana ta te na si san bang tate mit mu ngoya nute pate hinna khong lak sikina Korea war hi nasa takina ana thua ku ai Putina lamen na tek be himai in le lausia nu le pa ai kali le ngai tampi ten season lamen na teng be huchi hinapina missions na sep na asem dingina ahong kisamo ku ai lamen na teng be hin til teng mansu himai til teng chanu kha su himai ai Kuchi kumina Korea hi South Korea kichi hi khovel pumpia gamzong pen telaka chiamte amai economic mo gamzong pen chiamte hiwa en leuchin ain khomu hi chidan anai kiala tunga neg neilo government solkara kipana neg demu chiang hi chekitu naw pangte khong ai wai gam neu chik ai sang khat kwa som guk le ngai na Korea te azidi piu he South Korea tia dollar som segi le nga ahia sang ni le som le ngai na azidi piu he $30,000 ahi sing thum ki hia chia sang khat kwa som guk le nga sang ni le som le nga himale ye pathian ne he gamzong khalma ma gam neuchik haksana chiteng thuak tual galzia ka hinapina missions na sep na alung luta saptom te na missionary honsol khia ko kipanina agamu akumina pathianina hi damin chin mu theya agamu hongkhang in chin pathiani he gamzong gam neuchiki khovel pumpia tuna South Korea hi missionary sol khitam pen tela ka ni na ina omoi khovel pumpia missionary sing thumwa sol khiawa America te hi khat nai laiwa ile America to Korea ki chi gam te walo America gam letalian South Korea gam neuchik ile Korea ina phatau de ke missionary sol khiak na mo sing thumwa sol khen to number 2 position na South Korea ti omu ai sang kha kwa som gukina missionary gamdanga somni solkhia ka hon panwa sang kha kwa som sagi ina mi jangawal missionary hon solkhia wa sang kha kwa som giatina mi sang ni wal missionary hon solkhia wa sang ni le somina mi sing thumwal he missionary gamdanga amao gam sunga solkhia hiloina mo gamdanga overseas mission hi hon solkhia ai Oi je South Korea hi tu na banga chiale tu leldin munina sap tuam te hi ahing ma huwa kum som khong pai tai na mo sap tuam te hi ahing ma huwa ahal ma huwa wana sap tuam te hi akhanga
Christian te hi tu na 30% khong ahiu ahi khovel pum pe mega church kiti saptuam member alak asim ane ina te mega church kiti te som laka gukhi Korea omai yoido full gospel church kiti yonggi chu khan ka ki khom kha bia knulian hema stadium sanglelian zo alak asim ki khom wahi missionary sa sol khiak teu gamdanga sang kha kwa sombu kina mi somni som se gina zathumwal som giatina sangle zanga akuma khangto sang kha kwa som sang ni khongina missionary sing ni walhi ahon sol khiaw sang ni la somina sing ni la sang awa asol khiaw sang ni la som le gukina sing thumwa to number 2 position na omo ai gam tuam gam zani wal khong asol khiawa Korea missionary pumdi muhimai to we kalemo atam pen te hi Korean missionary hi we Korea te to a deputy international leader bangle Korea te ai to IMM kiti bangle Korea te hon pathiak ai o je Korea te hi missions na sep na hi ha pan ma mau ai mega church ti member lak giat wal khong nei na abiakin yoido full gospel church ai biakin sum petwel sangalian zadeu mo khopia saptuam biakin atama khota aleng biakin dimai alang-alanga biakin adima saptuam tehi ahing ma mawai pathianina Korea hi South Korea hi nakpi takina ahon dom kanga gatual galzia ka nakpi takahi siata om ile kumsom nganungina nakpi takina tundingin a omai hiai denai kon lakpen hiai hi siat pen hi tua itia bol hita siol khopi ai ana hiting ei ai to hitita ai eile idin mun hichi khong hilai mai theimo ile imaban di hiai hitawai pathian isuk lung ki male ama pom tak biak nai hiale hi lo thailo sol tak pon chi wai pen i hi na ka le mo pathian ni hiai da na le hon koi thei hi ya hi gangnam khwa a hi gangnam i thei vele mo opa gangnam style to lai te ni thei gangnam khwa ai to wek IMM Seoul office hiai building letalian namu mo wai hilawai wai nunga a basement hi lei khong hi siatina oma kumsang som nga paitai na himale en mi hai lei bang lei hi sia toi ile lei hi chi bang lei e han tui pidungai som ni le nga wa bolin a omai tua phone ni toi Samsung chi hoi thei chiat vele mo Samsung phone smartphone Korea te bolai LG chi Korea te company ai yai Hyundai car chi khole Korea company ai car export na ai Kia kichi bang le car company ai wana long ball na lam le Korea te hi asiam ma mau construction ale Korea te hi asiam pen pol ai ai wana steel industry ale nuclear tilbang ki ma Korea hi pathian nakpi takin adom sanga tulelina khovel pumpia economic a hi 11 position ina a omu a hi asom le khatna wana trade a hi asagi na ina pangu a hi hei gen aziak bangai ale a Korea advertise hilau ka hiyo kagen nok omahi hoya lut dek pan ka hiyo ana nga khamam leuchin sang July sang kha kwa som ngale thumina North Korea to South Korea te hi khenza kin omo North Korea gam lian zo ahi South Korea gam neu zo en leuchin North Korea tunin bangachi ale
satellite me pa eta hiya mial bek book mai mo satellite ki pana alim lak a hiya ango phia phona hi South Korea hi North Korea hi mial bek hiya awak mon Pyongyang a capital wa hiya mial ma nita kala en leutin South Korea wak phi hiya North Korea mial bek book South Korea te bangjia ka pathiani ichi to ka khang to hiya le a GDP 2016 ina $30,000 ahi bangjia ka South Korea te ichi to ka khang to asut chianguna Christian lautin Korea government te asut chianguna tildang bang ma mu kewa saptuam te zia kahi achi saptuam ten bangi weita missions na set na khamang thang te veya all mua huai dia nei lo zia khilowa missionary na set na lungluta tuai tam piasol khiak je kuna pathian lungtang kipana pathian kipana asukhawa oje pathianina volzola hi chi hi amu khiak danu ai Christian lauten again ai missionary sing tumwa gam tom zani wala asol khiawa himala North Korea te bangchi agamula lianzo a resources la hauzo hiya bangdin muna omole North Korea te en leuchi a GDP sang ni le somle ku ka dollar sang le zali cha US Korea tia 30,000 ahi lai amawa sang le zali bangziak North Korea bia kinom lo sabtua mamlo tianga missionary dile omlo missionary sol khiak lo tiang chu agamu hitidi mai chi hi amu danu ai ama boy pi tu hi ai khong ai ya lampang chu hat jel weve ya lam khong abu wayun chin ka gen no pi ai ei la khong le hi chi kia khong boy pi khak le mo imabani South Korea bangla North Korea ibat khagila huai kasai sepai thahan na thagum thatang moi suan di huai kya chau buai pia ihun ihuak ipil na isiam na tik izat mok lemo imaban di hi North Korea te tu abang bang khongai mai diam chi kalung sima omai galvan kia khong buai pia asim lei gam kia khong buai pia a politics kia khong i boy pi lemo imaban di hai khong hi mai the hi ti kalung siwa aw mai ama boy pi tu hi hai khong ei we nek din ei kele le hi khong nei nak le chidan we mau chu boy pi mayo hi khong hi chiangwa pa ka ki pa ko hi mai zen in chin ila ga mo zong ai North Korea te mo missionary sol khiak nei lo oi je ka agamu zong ma South Korea to hi ki khema ma wa hi hi missions kitai te na hi bangdin muna yoma ka gen op tu hong ru dek pan ka hi South Korea advertise zen lo hoi muna va payun chi lam hi lo wa yo igen op ru dek pan hi so dek tamo world mission tulel din muna missions kita missions meisel toina tang thupa pon jang na hi bangdin muna omahia chi en non le iti ai British te hong tai masawa missionary tam pi hon sol hiawa himale amau le mi hingai sam tiang wa tol ki satawe British te mo ba ki satawe oi je British missionary hi tom hi kiam hi UK khong ava ho leuchin London khong ava ho non leuchin biakin khong hi tam pi zo khia ka mita British ten missionary on sol khema awai me selhon toy ma saw himale ma mi hingai chiangwa ba hunom chaw taw hi British saptom te mo oi je agim ma tawa British missionary hi tom hi kiam hi en leuti sang kha ko som ko legia tin British missionary sol khiak za asang hi mala kiam kum tenga kiam hi kum tenga kiam hi sang ni le som le ko ga chu hi za chaw sol khiaw hita British te na hi wek headquarters here ko pol sepna city stat te na pathia ko imale hi le mo sang ni le som le ko so zuak khia ka bangjia
asap tuam te chawlota British sap tuam te oi je hiai Indian pi kep na dia sum a maintenance ka asanga sim suk tu di haksa sa tau oi je ka hiai bangle zuak khiak nai ai to wek headquarters ka Singapore ai oi khitina America te hong tai no no amau leng a hi thei top so na missionary hon sol khiawa ei gam khong tan paling missionary American missionary hong so an sol khiawa iman amau leng mi hingai sam chiangwa hat jogi gelo ba tau American missionary te leng kiam hiai en leutin sang ni la som ne sage US missionary te le kiam hiai ai IMB ki chi Baptist Southern Baptist Mission Board ahiwa International Missions Board ki chi sang ni le sagi ina missionary sang ngale zathu masol khiawa amau le kiam hiai missionary sol khiak zau amau zoi ne he Pacific Australia New Zealand te la ahong ki panua amau le missionary amau hi thei sungina nak pi takin nahon semua ima le amau leng amate to abang bang to kina amau leng tol tau Australia missionary New Zealand missionary ti ko tom hiai tau ai haksa sa tau gimlo tau mo na gim hi mai ai banga Pacific ti aleng hitituka hong kiam sukita woi hitina Korea te dena again Korea te hong taiwa sangkha chakwa som gu ka la ka kipanina amau leng thei tom soina missionary hon sol hiawa himale amau le Korea te le mo nidang bang zo non lo missionary sol hiang na se haksa sa deu missionary kiam hiai lunglur le mo Korea te de haksa deu India Korea missionary te bang le tampi sol hia ka om tau ai oi je ken missionary na sep na hi amau le kiam hiai ai Korean missionary ya hi mission Korea ki chikum tenga toilai te mission khompi ahia sang ni le ni na mi sang gu ka telwa sang ni le som le gu ka sang le zathu sang ni le som le gia ta hi mi sang khat le phalo o je missions na sep na ai toilai te le kiam hiai sap tom te le Korea sap tom te le kiam hiai ba hiai ahi ti hi mu thei na omai hi le din mun bang missions na sep na la ki zo nai lo dena lamai gente mi Amelia na simte tan chin hoi janai lo pum dim lai hoite banglo di che khol thei mok ki lo Jesus Christina thupia khon piak pe hi lo thei lo hi zia ka septe te nga hoi je kena khovel pum pi na kuate hunita ya chi abil do lai ta ko abil do wa America tela ba agopta British tela ba agopta Australia Pacific tela ba agopta Korea tela ba hiai ai le amabana kuate hiai missions ta sep na kuate mo puak na hidi hiai mei sel kwan toy data hiai gamial te kwan tan wag ita missions organization ten ka stadion bol chianguna ahon mu hia kuchu enleutin hiai stronghold kiti tan chino is an ailo te kulpi ahia 1040 window tan chino is an ailo apum dim hilai oi je kai cha mo khol the hilo oi je maban bang ti dila British tela to America tela ba hiai Pacific tela hi Korea tela hi ile hiai meisel pen den ngai la hi kuang lai ngai ai je kina bang ti di ti chiang na India hi hon mit suan ai akipa hoi ma belmo pathianin nam khat chau hiai tang thupa hampat na anna sep de hampat na nam khat chaw na pelowin chin hi cha aban ban hon ton in chin tua India tia tunghong tu India le en leu chin North East India te hi khovel pumpin hon mit suan e hi hi mei sel no toy thei din hi cha hon muangu hi mo kai bangjia kineta en leu chin North East India hi akim te en leu chin mo tan chin hoi janai lo asana pen te akima omoi Myanmar banga Christianity atom dan 3.6 India 1% China 5% Bhutan 0.25 Nepal 0.58 Pakistan 0.29
khovel pum pia tan chin hoi zanai lo asa namun pen te ko la huai te lai zanga Northeast India chi chianga za Christian na hizel oi lamdang ma ai chi lo thei lo ai pathian in amok na hon ko ai dia ison lam siam te na hoi te study research on bol chiang hi amu hiak dan ai en leo chin Northeast India en non talehan hi Northeast India ai Christiana Nagaland 90% Christian Mizoram 100% Hipial Meghalaya Assam Christian tamatam Yai Christian tamatam na Northeast India hi Tibet 98% Christian hilo ten kim India Pakistan 96% Afghanistan 99 Nepal 91 Bhutan 97 China 86 Thailand 93 Myanmar 90 Laos 93 Cambodia 94 Sri Lanka 91 Bangladesh 98 Hutikala za Christian na Northeast India hi tan chino izan ailo asa namun pen tan kim vel mo ko amok na che pathen hon ko ei dia kan ka ngai to asika ei Manipur gamhak sama ma hi oya missionary te hongpai tu sang khat kwa som khonga hongpai len na lem pai le hilo aku masim longa hongpai oi o America kipan British kipan Britain kipan khong missionary hongpai ye bas le omlo car le omlo lampi gina le omlo hinapia hongpai keu kem tan chin hoi hong puak moku che sang khat kwa som kipana Christian na kichi pathianin amok ei loi Christian hon ko hilo de chi ka ngai to na ka mu su ai hoi je ki ngai to lai te mo on sak tom te ki ngai to le lamdang ma ai tan chin hoi jan ai lo atam namun pen mi za asom kwale get tan chin hoi jan ai lo huti kim lak alai janga ei za Christian te ina om thei mo ki pathianin amok hon ko hilo de hi chi hi ngai to le o to hi sai alai janga ele tin garo te hi za som kwale kwa Christian hi wa Arunachal te som 20% nagate 95% Christian au nagate laka au te 99 sumi te 99 vai pe sim te zai va chi che lam nang saw ko za Christian chi cha mo ka hu tu te hu chi om thei lo di oi ja ka khat kiam sukin som kwale kwa ile chu za Christian ki chi u te vai mo ama cha nam khat za Christian chi mo lam dang e chi mai wai pai te za Christian chi lam dang samai wai oi je ka za chi chet 99 dana ki ai poi khol ke mo rong mei te som kwale kwa khasi te som gel angami te som kwale kwa pai te som kwale kwa kuki te som kwa tangkul te som kwa mang za ya ma mai na suk mai dilele za Christian ki chi utte voi mo yen op tu hi ai ei za Christian ikiti la ya ikim le pam hon kim wel te mo za asom ko le ko Christian hilo tan chino izan ai het lo te la khong ki omai alai zanga bangziak ahibia ngai to tham na saw ya en leutin Korea te hi pau khat chau nei ai North Korea to South Korea pau ki bang ai pau khat chau nei monolingual hi wa Northeast India te hi pau tom tampi pai te pau sim te pau vai pe pau Korea te ke pau bang jan te chu khat khong chu ni khong chu ei chu som ni kho chi le ging ta khol lo pau vai pe pau ra ki thei mar pau la ki thei lu sei pau la ki thei gang te pau wow chi we mau mo pau oi je i background kha pau tom la ka khang khia hi je ka i background kha multilingual ai Korea te dia missionary kon hak sai
aziak chu sa pau siam lo lo ma Korea te mo asiam ngal chu siam lo ngal siam lo wai siam lo un chin ibang asiam kisuak amau la kayom na mo ilan mi na ka chu ki pa ngam khol lo zi English barrier ai Korea te na missionary asol khiak na du gamdang missionary kon khiak na du na en leutin kum ni le kum thum bel English azil masakungai be o English azil na du kha kum thum khong lu tin chin e ya chu kum khat le ngai lo English thei nge ni be le mo English thei putek je English nge ni tai be lak bang chu mo le selfie chi hole thei vek tai be le Wajaka iya dia chu sapau la ki thei akum la ngai lo wana Korea ten adia mo English azil na do in kwan khatina kum yai sunga kha US dollar sing tum la sing li lak som wal khong lak som ni lam khong siang oi ma English zil na dia Wajaka Korea te dia missionary sol khia ki haksa sa ka sawi asum nei lewle mo azil de zil lewle khen khat te bang mo su sumo mai wai lom te khat bang ano pin che hong koi chen in chen hong koi chen ama kwa chi do mo thi di hong koi huari en ki thei siam loi chiang ile a broken mai chiang mo he is in again mo koi bang huari kum thum bang du te ve mau English azil na du mo asiam na du wai le asum tampi beilai en chu sum le sen ngai lo pi school a izil khiak teng le hun lo tel ai mana mele po men le chin Korea ti thei che ti vele mo amelo ki bang vek si me voi achangina ahi soi deu ahi vom deu chi khong hi amau kha lungkim khollo pathian bol bang balung kim thei lo un chin mo che chivom khong kibel to mu ai kele abiang kwa khong hi bol to mun chin ilele Korea te kha ki ha bol lo zo zen un chin surgery plastic surgery mo bol alem tamatamu ai hoi na sakwale le mo alem tamatamu ai hoi je ka hoi vek lo wai Michael Jackson na theve wale mo Michael Jackson na si kha van ga pai dek chi wai chu kong kha ka ding in chin chile get van gam kong kha ring nang ko chi Michael Jackson okay Michael Jackson pen la mi vo ma hi nang la angowina nong paya chin lut sak lo chi da ne oi Korea te bang le pathiani na bol bang balung kim lo che kisoi sa alem tamatam oi je nungak te bang cha i na bang mai lung kim ke le mo pathiani ke yon thei gin suan mang pen hi lo vi ke yon thei khum nal son pen hi lo vi ten chi khang di lao ai mel ki bang ai Korea te mo ameru ki bang ile India te en le chin ye te hong khale chia mel chi tuam tam mai mo India oi ja ka gen nop chu hi ai India te hi mul abik ta Northeast India te hi bangjia ka min hon focus oita a strategic location strategic kia hiloina Northeast India te hi paule ham siam te hi khatna toilai te mo sa pau theivek missionary tua candidate orientation ami all sam dan mo English translation ngai lo English ngena class by in chin nuam sa ka sao oi je ka gamdang ma pai du chiang kha bangiam a certificate angai le chi thoi hi tesol a hi wa hi ve nu chi lo chu a equip sa English mo language wana mele puama en leu chin tuna Thailand ma pai leu chin Thailand thai i pau ke le amau mion sawe i va pau chiang ina boy hoi chi thoi amo i va tut mai la mau pau ngi no ho piu Vietnam ma pai leu chin hu chi tho ni kuma khom pi Vietnam ma ne yunga kalom te ton
จิตจังกระตุ้นจังว่าเวียดนามอเขาตัวเตระกี่เวียดนามเปล่าเงินหัวปิวเวียดนามที่ฮันสาวที่ฮิเปอไม่จริงอีเปล่าเกี่ยเลยจ้ะแค่กี่เขาตัวไหมอินเดียของยัยกัลกัตตาไอ้กาเลเดลีของจินสังยัยไทยแลนด์ลาวส์เวียดนามที่ของจินกี่อินเทกโซไม่เงาโซเดลีของไอ้จะชุกี้กัวไว้ไปคัดไปกลมเตะขัดเดลีอาจินบาสตัวงจินก็เกี่ยวกับเทฮอนเนนมาอยู่ฮอนเนนเนปาลีฮันจิวดอมุดโลจิเลเนปาลีฮันจิเท่าโตปาลมปาเฮสิมิปากีสถานีจิเลได้เวงตัวจูกำดังเชียไทยเล่นของเฮซาท์อีสเอเชียของอิซินเลโมกำดังมีกว่ามันเทมองเลยเว้ยนี่แหละเกาหลีเตะของว่าไปเจียงว่าเกาหลีเตะจีนเตะเทเห็นอเมริกาเตะของมิงโอเตะของว่าตุ่มลำกำเตะของมิสว่าไปเจียงว่ากำดังมีจิตเทอยู่แล้วโน้ตอิสตินเตะอีไปนั่นลำมาค่ะเกี่ยกิตายเว้ยโอ้ยเจ้าก็มิสซันสลัมสตัดดี้สเตนค่ะโน้ตอิสตินเดียเตะกวนหุนิตาฮีโอ้ยเจ้าว่าไปเรื่องตัวเมียนมาบางอันเจล่าไปได้กินจินจาลัมก็วีซ่าของเงินโอ้ชูวีซ่าเราวันลุดเที่ยวงาวีซ่าเราวันลุดเลยจะว่ากี่อมดีมาอินจินโอ้ยเจ้าก็นอร์ทอีสต์อินเดียเตะฮีฮอนเอ็ดละนาวฮีไอเมลเล่ปัวมาอีไปนั่นลำมากิตาไปนั่นลำมากิตาโอ้ยเจ้าก็มิสชันนารีแมทริอัลส์เด็กค่ะฮอนเอ็ดละมาดานวันนี้ cultural India cultural ตัวมาคิดปัญหาเขี้ยอีเจียงมุนดังโตมีดังโตว่าคิด adjust กับฮักษาคิสละเว้ย notice India เต็นมั้งไอ้จู่ก็ไอ้ pastor ปะคำเนี้ยเลย pastor จินส่วนคำปะคำเป็นเนี้ยเลย again ขัดเวเอเบเนซาร์คลาส10ก็หิลายว่าขากหนาหันเนนวายอามาค่ะฮัสดนัทุกเย็นเดียกิจังใครบ่อามาเกนกะเทกะเจียมเตเด็ดขัดออกมาลอยจูรูปน่ะซอยเน็ตพวกนิดกิ่งเน็กแล้วก็เลยขังมาเทียงโมอจิอามาเห็นกะเทขลายเลยนั่นไงเสียเมนนะอามาเกนดันกะเทจูรูปน่ะหอยเลยก็ไงคนเราวิบมั้งอุณมุนเลยลุสุเทยเตียมเป็ดเวลเตตุน่ะบังเลยนิยมสิมินจินกิไงน่ะลุสุกเราเนี่ยเดี๋ยวโบลูจีไม่เทโอ้ยเบ็ดเลมเตียนว่าคิดคมขัดว่ามาตุนเอาได้ยังได้ยินจริงมีลุสุกเราเนี่ยดีเบียกินะอีละกิลุสูทวีเบียวเพราะไอ้ลอยหัมพันน่ะจู่เฮียมุนขัดเปลือกอีมุสุกปะเทเทรนสเตชันคนอีมุสุกเทกี่บางคนเองนักสุกปะไม่ลูกคำโตกิสุกขักเห็นขัดเตะค่ะกำลังว่าไปจะอีมุเทยจกโลจีของวันนั้นเอกเลยตากอะไรอีเทยจกโลจีของมั้งแกจู what is your problem in food I don't have any problem and that is the problem ว่าจะจีอันเปียกคุณเนี่ยเทยลิมสเวกไหมว่าจะกองซิมดิจิเจรกีเทยมาโลโอ้ย notice in เดียเตหัมพัดหน้าไว้ไอตัวน่ะไทยเล่นมาไปเร็วจินมั่วไอ้เนี่ยบังเนี่ยไว้สังเกตสมยังไงนะหัวการันตีหลักฟีหลักก็ว่าหัวไทยเล่นนะอากามุไอ้กำบังเช่ที่ไหมก็ตัวไอ้ของเนี่ยไว้มามั่วเว้ยนำข่าวเร็วไม่เว้ยนำข่าวนาทีดูว่ากำลังก็ไปอะไรอากิมขัดนั่นนามินโอมินก็ว่าคุยอะไรเว้ยนำข่าวเว้ย again นี่ด้านเที่ยวกลัวอาสาเป้าเที่ยววิจัยงาเว้ยนำข่าวเช่smell this this is very nam khao ti suk ma ei gam to ki bang tu ko ma laos sa ho nga laos bang ei gam to ki bang chet hi mai ami te le ei mel le puam to ki bang a pau thei ma le chu pau thei le chu khotwal ta ka om di mai hoi je kina south east asia bang Central Asia bang a missionary ding a Northeast India te hi et la pen a hoi pen hidare he twilight hoi je ko wek IMM ten Northeast twilight atam thelam missionary sol khiak di
ye ja khong ai multicultural culture khat pe ole ki adjust thei diversity zanamina Varanasi Canada te missionary work missionary Silong ang pa ka ki holi mula kumthum India am na hita hila ki adjust hei ma lo chi aziak chu ye gari ahon ni chi khong ahong ni chi te khong mo ama dia beng sing thei lo ki adjust hei ma lo chi en chu poi ki sama ma lo we mo agin lo na la ki om thei agin na la ki om thei mo aksa ki sama ma lo oi je kina Northeast India te hi missions na sep na hi na pitakina to lai te opportunity o mai oi je kina God's reserved people for the remaining task pathian na sep na hetan chin hoi zanai lo te adinga tan chin hoi puak jak tu dinga pathianin ahon tel te Northeast India saptom te to lai te mo puak nan piak te work international office ye hi Patrick Johnston sangni de somna ngai na lamka le hong ho kha operation world kiti bol tu pa ama ai amau loi hi dan study ball chegam tu study ball un chin missions opportunity people's groupของ study ball missions encyclopedia ti hi ala operation world kiti hi ama bol ai ama hi work missionary ai sang khat ye pen kon i meng zo dia adang ka gen ut om lai wek missionaries ten hi tulai takina gam tom som giat wala na akisema gam tom som guk akipan pai khomina uchila ka India te bangza omta le mi som lile guk sang ni le som le guk akipan mi som lile guk Northeast India kipanina missionary sol khia kita ai to wekina missionary asol khiak namun gam te hi hai te ahia ascending branch kiti he a blue umna te asol khetu gam te ahia a ministry field kiti hi te hi wek ministry umna te ahia direct taka wekina missionary sol khelo hi gam te hile leng organization dang khen khat te to pangkhoma ki hi hiya assignment mo na te 1040 window tan chin hoi zanai lo te laka asa namun ahi woi je kina bangilo dia si equation ai naga te hi sangni la somle go ka kipanina mi som thum khongwe ka alutawa garo te hi guk khong ai khasi te thum ebc kipanina mi nga hita tulelina mi som ni la ngate la ka mini atelwa ile sab to mena official asol hello mi nga aki omta mi bangzaina ibe lap theidia telugu te kha sang ni le som le gukina kai khi ko bets ka hiwa sang ni le som le sagi a bets te hi te hiwa nei te Thailand ko in kon ka graduation wa hiya sang ni le som le gyata bets hi te hiwa ai mi som ni le thum ye te lang atam zo kwan khitaw ai ye te hi isap to makipana sol khiak ti te hiwa British te ataiwa atol taw America te ataiwa atol taw Pacific te ataiwa atol taw Korea te ataiwa atol taw ko te mabana hi le nei meisel toidi India te la kale Northeast India te ai ete Manchester United te ai wai sang khat ko somse gile guk somse gile sagi a Manchester United team ai Manchester United fans na uya en le tin hai kumina a player le a coaching staff teng sap teng British teng en ai wai English teng en ai wai himale 2017-18 ina season ina English player hi ni chap ama at 1976-77 all English players
2017-18 naka only 2 English players adang tenggam tuam makipanay ekon genom na san hiya missions na sep na amay na British te cha ona tayo amay na America te cha ona tayo himale to missions na sep na gam khat chaw pathian mo puang na penon lo hamphat na penon lo na nang le ke EBC twilight teleng mo puang na hon petai gam danga to oi jega twilight te kingai to le opportunity kong aki hon lai tak ai Western missionary hi sang khat jak kwa ya asa atam ma hile kiam hi ile non western hi khang hi 2040 khong achu Western missionary hi omnon lo simdi non western te na missions na sipna kilo azodi dana mu khol ai le toilai le christe pinana ile donna ilaka om de ka ngai to chu hi ai missionary la kwan theivek lo hanga akwan thei lo ten bang chi di bang chi banga omleng thei pinana siam thei di missionary la kwan khiak dal iveka ki thei lo ken khat ke chu je kai hita chi le mai thei mo ila christ thei pinana hi bang china ina siam thei dia ei I thei chiar vele mo Neymar ye atara ki gel bangale 100% Jesus ye le ta ki Neymar ina World Cup khong le tia 100% Jesus ti khong he alanga mi mu thei dia ana tak se kai ye ko le Falcao Uruguay te lo mo Amale, with Jesus, you will never be alone. Yela kwa, Kaka, I belong to Jesus. Football pek siam ten amau siam na zang ina Jesus Christ te pi wibyo. Ahi ina mun muno Jesus Christ te pi na na siam wibyo. Missionary agam nang vakuan se akuan poimo mae. Hile akuan thei lo te le mo ihi na iom na mun mun Jesus Christ thei pinana twilight ten ai kare upate hi tale thei pinana sep thei hibyo I u na ka le mo hoi je kina hi football pek siam te na wai a football pek siam na munu a platform azangina Jesus Christ tan chino epuang za ku thei pinana se mo ai hi la kwale ball pek siam hilo boxing siam yai mani paching yau mani pitching yau thei bai lam na le ti sukhi no ya hi Filipino te ai boxing siam min thang ai zanje kala kitu mu lo mo ama boxing akitup di chiang mo akisuk di chiang wa thum na nei masagi ge Christian oi tak patiani oi tak ki khomai well again to bang here mitile being a Christian means accepting Christ as your savior your God that's why you are called a Christian if you remove Christ there's only IAN and that means I am nothing asep na ama nek zun na tungto na Jesus Christ thei pinana sema ana tang ko pi sportsmen te ai thum na nei gi ge Jesus Christ thei pinana sem oi zekina I noticed in the twilight big take EBC twilight I thei om tham di ai pathian missions na sep na mo bang zekina pathian chitel te hi zekina wana nam tel te hi wana pathian ama pathiana ihi ai hoi zekina he tan chin hoi puang jak dingin nam chi kiang tan chin hoi puang jak dingin na nang le keimo pu ka hi toy lai missionary kwan thei le kwan ni ikwan thei ke le iom na isep na office na isep na
ginom tak le chitak takin Jesus Christ ai pinana sep the ai kimol na I profession tung to ni na lai siang tho sin se kelel pathian na sep the ai tu chen missionary mo akide lai siang tho sin te kia hinon lo in chin nursing profession engineer football si kimol siam doctor lawyer chi opportunity om Bible zil te sangale a platform ho isotai aite aziak chu Bible certificate ineya BTH ai kale doctorate certificate missionary kwani chamo wai certificate kisir tai wai to na lut nge le China te ban chu wai visa reject pa dui mai theological Bible college degree to ilele nursing certificate hiam na ya ai kale bang hiam engineering certificate hiam na ya doctor medical line bang hiam certificate hiam na missionary de mo sep theina tamatam no idea kong ki hong za thamai tu chiang CAN ken ki chiom means creative access nation mission stama fen to ken omin chi fen kha free access nation Thailand mang to free access nation hilai free missionary visa kilu thailai hilele gam tampi atam zok tham kha CAN ken ong it creative access nation was a missionary lu na de kha Bible degree in na sem thainon lo a theina chu poimo hilel hoi sanga ye nursing certificate nei te ai kal engineer ye professional skill nei te construction khong mo hoi tia de kha visa khong mo mu no was a missions na sep na a strategy ki khe kin chin tu chiang a business in missions business and missions bam ki chitai atam zo was ya katwa wekina mission fila missionary na sep na te kha ye business visa tung ton khong hita was ya ka ken Bible zil lo hi vengo ana zil khalo hi na chi wale le mo missions ana lung lo tu le akong omai no wada kong lian pi ki hongai Bible theina zo poimo mai hile mission calling na newa pathian hon samahi na chiule kong lian pi ki hongai wek bangin le ba tua candidate kilate hi Bible zo sa hi se lo ai commitment ne ya missions na sep na lunglut te hi ki pom ve kai o je nurse bangza hiam to tela kale omun chin amawa dia kong ang ki hong engineer mangle omu oi cha sign MSc chi khong omun chin amawa ni kong ki hong ai oi je kin ei mo puang na yei mo puang na he meisel hi Northeast India EBC twilight P12 twilight khuta kinga hita ai bangilo dia le we ka dia hon chial ka hi ke iba pathiana dia hon chial ka hi Jesus Christ na lai sang ta mga chiale bulag di tamma ma lai himale alading mi atom luka bung som zo dek tak tai ya en leo chin Carl F.H. Henry ni chin again he the gospel is only good news if it gets there in time tan chin hoi chu good news tan chin hoi himale tan chin hoi hi na dia mo ahun taka atun ngai ai nikumina Hebrona missionary day kizanga oe Nepal GBC kai Nepal student te khatina testimony hon get kalunga khoi ma hi no missionary day na zang ona ki pang mawa mo imale he missionary day na satyam kei ka khasiat thaswa ka hi bangje kina missionary Nepala tua sangina hon sol bai zoleuchin ka pasi manlo dia tan chin hoi zaman dia hile ken leng missionary day nakipa bang okil kipak ta ka zang khadi tua sangina hon sol bai zo de ukhaleuchin hoi dia Nepal mission field hon hong masat hon bai zo khaleuchin hoi dia chi again kalung si ma khoi ma mai tan chin hoi ahi na dia mo ahun aki khel ma a min aza ku ngai ai oi je ken ki khel the ai bula ki ki khel the Jesus Christ in bula ki khel the ai ahun taka iyat keile mo abu te hi abu phal te sidi ai oi je ken ki khel the ai oi je ken tunita kina toilai te
sol tak polin again bangina hilo thailo mo puang na bangai ngaya missionary kwan thaile kwana ai kele ikwan thai ke leleng I om namun muna missions na sep na huai lungput na ya ina sep na ikimol na inexon na initeng ini tha kilo na itale isep na school kai na office kai na university kai na thei pinana sep the ai hiai na mo puak na ingay ngai kia ikha so ale mo North Korea te ibang khadinga igam amial deu khadinga South Korea te pathianin agamu adop kang bangina eile hondom kang rom hi khadinga oje hiai mo puak na nangle ke liang ko kinga chu bangilo dia toilite hiai missions bangilo dia tunita kina kingai toina missions le ke chi hi ikidot na hiel hiai missions bang kalo dia ithum de tu pa pathian na ina zia kina to pa mangthanga tangton meidi lagon mo na paiding kom len to pa na missionary te tungtonin na saptom te tungton to pa na hongjong khia tan chin hoi mei kuang na hon mo sakjekin to pa hampa ka kisawa na min thupi kon pa to yu hi kumza bang Christian hiya centenary bang kalop la to pa nang ma pom tag biak na anahi khatak tak ma ka hiu hi kalito pa anahi khangel lawa to pa ana kilim nei mai ka hi khagdim ka lawa to pa tunitakin athakina kivel chian thei dingin na twilight na saptom ten ho pile chin kyang kum thu mu hi mo puak na hamphat na non piek to pa he missions na sep na khamang thang te mana na kianga pidinga mo puak na non piek hampha ka kisaw to pa saptom te le twilight ten to pa barden a puak gi kalalo hamphat na ala to pa thak lak na kalak thenin to pa pathian chinglo sa na thu tung to na ka ki sinsak te to pa thakinan volzol sak le chin kyang kum thu mu hi dei lo je ka to pa na thu akana wal ha le chinglo ka gen kha kom to pa he pitakinan ngai da min la ahi bang ka gen kha kom to pa hoite tung ton na to ai te abik takina kalung tang na si min thu hong genin la ka hi thei kham to pa banglam hiam be ka to pa sema kalson thei dingina thilpia ka hitale nasep na lama hitale thum na lama hitale missions na sep na ka hi thei bang to pa sem thei dingina to pa athakina na thu tung to ni na honi hal thak non le chin chin kyang kum thu mu hi ka hunu abol ki pana etan non ki tho pi na ja ki pa thu genin ka khel ka mo na ton ngai da min chin to pa Jesu Christ min kum thu mi amen thank you